Ekitabo kya Zaaburi sura ya 5:2 ekifubiro ky'omubi olukwesiimira obubi bwe aha mukulu w'abeeshongozi. Zaaburi ya Dawudi. Obudde ow'egi omunyedomu yija kugambira Sawulo ku Dawudi atahire owa Ahimeleki. Ahabw'enki oyesiimira itima iwe manzi we n'olwandisa embabazi za Ruhanga. Orenziye izooba n'okimena amaze okwerekyereza. Olulimi lwawe ninkorumweso rw'obwogi iwe rukuhanuura ebyokureebya. Okunda eby'okukira ebirungi n'okubiiha okukira okugamba eby'amazima. Sera. Okunda ebigambo byona ebirikwerekyereza iwe olulimi orurikugobya. Naiwe nikwo Ruhanga alikwerekyereza ebiro byona, aryakukwata n'amaani akuruuture omu ihema ryawe, akurandure omu nsi y'abahuriire. Sela. Abashikiriire baryakireeba batiine bamushekyerere nibagira bati, nimureeba ogu mushaija otaragizire Ruhanga buhungiro bwe, kureka owayesigire itungo rye ringi n'obutungi bwe akabugira obuhungiro. Konka nyowe ndi nk'omuzeituni mubisi omu nju ya Ruhanga, nyesiga embabazi za Ruhanga ebiro n'ebiro. Ndyakusiima obutoosha ahakuba niiwe wakikozere, ndyagamba izina ryawe omu maisho g'abarikwera bawe ahabw'okuba nirirungi.